Mustafa Hicri sekretaristi ye Hizba Demokrata Kurdistan İran'e bihilkefta nubuna sala zayini u hatina sala 2026 peyameke pirozbahiye belavkir. Deka peyame vihaye. Nubun sala nuya zayini u hatina sala 2026 li hemu bavirmenden ola Kiristiyan li cihane bi taybet Kiristiyanen Kurdistane pirozbe. Hem sala nuya zayini li halekede piroz dikin ku komara İslamiye İran'e vek rejimeke dije mirov. U dije çendin oli uçudatiyan li astasteke heri lavaz u binbesta siyasi u bireveberiye deye. Tevi ve yekeji, şipelek nu jinerizayeti u khwenişandan u mangirtinan, li daviya sala 2025 zayini de, bi diji keyran u neşiyan u diji binyata rejime, seri hildaya. Em hividikin ku kebat u sweragiriya netewen bindest, u azadişvazin İran'e, bi hemu Çin u katençivake, bi besedema herifandina deşilata navendi u daviyanin bi hizra kuriskari, u bi besedema avabuna hikumeteke demokratik u federal, ku tede azadi u mafen mirovi u neteviyen hemu pekateyan parastibe. U arami u evlehi, datperveri u ciyaneke aştişvazane u serdemiyane li peyswe bine. Mustafa Hicri sekretere giştiye Hizba Demokrata Kurdistan İran'e yeke kanuna paşin 2026.